Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo, kulapho la ngitholakala khona. Ngizophinda futhi ngicele Nkosi yami ukuthi abaqalayo ukubona leli page lethu ba subscribe ukuze kuzokwazi ukuthi makhona ni video esiqhuphayo izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena oqalayo futhi ukulibona leli page lethu namhlanje. Ngithanda ukuthi nje siyakwamukela bakithi. Namhlanje ke ngike ngathi futhi ake ngizokhuluma nani bakithi, ngizokhuluma nabantu bamoya, ngizokhuluma nabantu bezithunywa, ngizokhuluma nabantu bedlozi namhlanje. Ngizokhuluma nabo bonke umuntu nje onomoya, umuntu ohamba nabantu abamembethe, ngoba phela siyazi ukuthi lona lo muntu unabantu abamembethe, kuukuthi kodwa ke banenhloso ezihlukene ngathi inhloso zabantu abasiphethe azifani ukuthi abami bahloseni nabakho futhi bahloseni ngawe abafani. Kodwa namhlanje ngike ngathi ke ake ngizokhuluma ngabantu bamoya, ngiphinde ngizokhuluma ngabantu bamoya kodwa futhi nabo asebelapha nabangakalaphi mangabe waphela ngesiqamba amanga noma ngithi angeke size siphiwe ukuthi mengabe umuntu kamoya kuyenzeka ukuthi ukuthi umuntu kamoya kodwa ungadelelanga ukuthi ulapha abantu. Angithi so mina ngizokhuluma nawo wonke umuntu, ngabe ngayiphi indlela umoya nayo owakho usebenza ngayiphi indlela, kodwa ngizokhuluma nabo bonke abantu. Kodwa engifuna ukugxila kakhulu kubona kulaba futhi asebesebenza ukuthi awukuthi mengabe umuntu kamoya ke uzame ngazo zonke indlela ukuthi ke ungaphakami. Ayikho into ebuhlungu njenganokuthi uthi ungumuntu kamoya kodwa ebese uziphakamisa. Ayikho into ebuhlungu njenganomuntu othe maseziphakamisa umuntu kamoya lithi idlozi noma zithi ithunya zakho sezikushona phansi zikushonisa phansi. Indlela nje ekuba buhlungu ngakhona nanokuthi enye into engike ngiyibuke ukuthi enye into esilimazayo thina abantu bamoya nento ebuhlungu ukuthole ukuthi khona umuntu odinga usizo ngempela kuwena kodwa manje akasakwazi ukuthi lo muntu asondele kuwena azocela usizo ngesizathu sokuthi wena umuntu wamoya umuntu lapha kodwa manje awungeneki. Uthola ukuthi umuntu ongangeneki athi umuntu angazi ukuthi ngizomqala ngalaphi ngidinga usizo, umuntu akakwazi ukuthi asondele kuwena azothi amandla anginawo kepha ngicela usizo. Leyo nkinga leyo uthola ukuthi lelo sizo ungakwazi ukuthi umlaphi kodwa manje umuntu usaba ukuza kuwena ngoba sithina sabantu bakamoya kwesinye isikhathi siyaphakama noma kungasafanele. Siyaphakama ngoba idlozi lakho noma izithunya zakho noma abantu bakwembethe mangabe sibekuphakamisile bese siphakamela abantu bese sizibona singcono. Engibona kwenye kweyinto engiyibuka ukuthi lonto ayilunganga futhi nento futhi eyingozi thina esembethwe. Futhi angifuni ukuqamba amanga khona abantu abaningi sibashayela ngisho ukuthi mina ngizibona ngingcono kodwa khona lento yokuphakama umuntu kamoya khona abantu abaningi sibashayela. Khona umuntu okuthola ukuthi idlozi lakhe limphile. Angizwa limphile unako konke noma ke mhlambe ngingasasho ukuthi unako konke kodwa ezingeni lempilo uyakwazi ukuphila izinto azidingayo uya-afford ukuthi azithenge noma azenze ebese kuthi kusuka into yakhe ebese imphuca yonke into. Uthola ukuthi ekumphuceni kwabo abantu abadala angingeve ngoba bemphuca ngoba bemphucele inkinga enkulu bafuna ukuthi akwazi ukufunda afunde ukuthi akwazi ukuthobela abanye abantu akwazi ukuhlonipha abanye abantu. Limphuca idlozi ngendlela yokuthi aye phansi lifuna ukuthi aqale yonke into from scratch ngoba bafuna ukuthi kwesinye isikhathi abantu abadala bayathanda ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi into uyiqale phansi ngenhloso yokuthi khona uzofunda lonke uhlobo lwabantu, khona uzofunda wonke uhlobo lomuntu ngoba liyazi ukuthi mangabe likubeka lapha phansi into yokuqala uzofunda inhlonipho ngoba inhlonipho kule ndima ibalekile. Umuntu kamoya ufuna ube nenhlonipho, ufuna umazi omunye umuntu, ufuna ukwazi ukuzithoba, ufuna ukwazi ukwehlela ngezansi, ufuna ukwazi ukulalela omunye umuntu. Akulunganga futhi mangabe umuntu kamoya ebese wena uzofuna ukwazi ukuthi wena kuthiwe wena wazi konke. Akekho umuntu
uyawazi yonke into. Bese uthi umuntu kamoya wena bese ungatsheleki, ungafuni ukutshelwa uthi mina ngitshelwa mina ngoba wena wazi konke. Abanye abantu khona bashawe lezo zinto. Uthola ukuthi omunye umuntu nalo uthola ukuthi ungumuntu kamoya angena kule ndima azama ukulungisa izinto zakhe ebese ziyalunga ezithola ukuthi mhlambe emva zilunga nje emva kokuba khona izinto eziningi esuke sezimlahlekile alahlekelwe ikona konke bese ethola noma ebona indlela ukuthi kunezinto ayizibile endleleni bese eqala phansi yazilungisa lezi zinto zikamoya. Angithi vele siyazi ukuthi abantu abadala mangabe kukhona izinto abaphuce zona bazithatha, kepha mangabe futhi usuwenza kahle abaphuce bona bayakwazi ukuthi bakubuyisele kona ngoba vele usukunikwe bona nanokuthi injongo yabo nenhloso yabo kusuke ukuprovela wena ukuthi badala kunawe, bakhulu kunawe futhi ibona bakwazi ukwenza izinto zenzeke nanokuthi basuke befuna ukuthi kungene la kuwena emqondweni ukuthi yonke into osukunayo yonke into osukuyitholile nabo basuke benesandla ekutheni wena uthole leyo nto osukuyitholile ngoba yonke into eqhamuka ezulwini njenganemana evesana yehle nje izothi dikwena konke osukunako konke osukutholile basuke befuna ukuthi kungene la kuwena. So utholeke ukuthi lena umuntu kene useyenza izinto zakhe naye yabona ukuthi ziyaphumela idlozi lakhe liyamphendula isunya zakhe mekhuluma nazo ziyamphendula yonke into ubona uthola ukuthi ihamba nayo kade emva kade selahlekeliwe sekumele ke manje abantu bakhe abamembethe bambuyisela izinto zakhe lezi ezilahlekile ukuthi abantu abadala usuyasho ukuthi abantu abadala noma zithunywa ngendlela wena omemeza ngabantu abakwembethe ukuthi kene ngiyazi ukuthi endleleni ngike ngangenza kahle ngiyazi ukuthi endleleni khona ukona noma khona ukuziba angiqalanga ngafuna ukukholelwa kunina nize kwakhona ezinye izinto eningiphuca zona kwamangibona ukuthi ngikhona uzame ukushweleza abantu abadala uzame ukukhuluma nabo ngenhloso yokuthi unesifiso ukuthi kunezinga lempilo bese ngikulona bengifisa ukuthi ningibuyisele kulona kodwa bese uthola ukuthi abantu abadala ngaleso sikhathi bayakubuka nje bangakubuyiseli leli zinga lempilo okade ukulona. Uthola ukuthi isizathu awushawa into eningi ushawa ukuphakama kwesinye isikhathi ukuthi noma ngabe sebekuphuce yonke khona umuntu othi noma esephucwe yonke into kaphansi kodwa aqhubeke aphakame. Uthola ukuthi idlozi lakho alisakuniki lezi zinto emele ngamele ikubuyisela lapho ngoba lisabo ukuthi usafana noma ngabe singamnyusa lo simbeke lapha uzoqhubeka naleya ndlela. Khona lento angakayifundi khona lento ingakangeni kuyena ingakho besizomnika kanje. Likusize lapha nalapha kodwa manje likusize ngendlela yokuthi ukwazi ukuphila kodwa ungakwazi ukuphakamisela lezi entweni ngendlela wena ofuna ngayo noma la kade ukhona ngoba basabuka ukuthi wena usazophakama babuka ukuthi wena usazobukela omunye umuntu phansi babuka ukuthi wena namanje lento ayakangeni kuwena awakwazi ukuthoba ngoba inhloso yabo abantu abadala kufunakala wazi lonke uhlobo lwabantu ufunakala uunderstand yonke into ngokuba ngisho lapha mangabe umelaphi khona inkinga eke yenzeke uthola ukuthi umuntu yena unohlobo lwabantu alikhethayo ukuthi yena uzolapha abantu abanje. Mangabe lapho ungabe umelaphi ekuwena kufika lonke uhlobo lwabantu kodwa manje thina kwesinye isikhathi thina abantu abalaphayo ukuthola sesikhetha kwesinye isikhathi sikhetha abantu esizobelapha kanti idlozi lona kuyafika isikhathi la idlozi likulethela abantu angifuni ukubeka ngendlela embi kodwa ngifuna ukuthi kuyafika isikhathi la lizokulethela abantu ekuzomela ubasize ngaphandle lokuthi ubakhokhise ngisho imali. Idlozi labaletha labo bantu kwena shuthi wena ngoba nakho wena uphakeme labo bantu wena uzokwazi ukusiza lo wamuntu ngoba nakho wena ngoba nakho lo wamuntu akanalutho ngoba nakho ufike kwena wathi umuntu kwamanje izinto zami azingihambeli kahle kodwa Makhosi kodwa umuntu kamoya ngicela usizo. Lowo muntu uthola ukuthi uvele kwesinye isikhathi wabele ukuthi osizwa nguwe kodwa ngoba nangu manje wena usuphakeme awuzukwazi ukumsiza bese lekushaya idlozi lakho bese ziyakushaya ithunywa zakho ngoba wena kunabantu wena ozikhethela wena ukuthi ufuna ukubasiza wena mina ngifuna ukusiza abantu abakuleli zinga mina kuphela. Kanti la indimeni kamoya kuhambi kanjalo usiza lonke uhlobo lomuntu ingakho ungabe ithongo noma ngabe idlozi noma ngabe isithuna ngabe zikubona ukuthi usuphakeme usumlapha osabaza abantu bese likushoza phansi ukuze uzokwazi ukuthoba uzohlonipha wonke umuntu. Mangabe ungumuntu kamoya khona abantu khona uthola ukuthi umuntu kamoya
uzilandelile izinto zakho wazenza. Akusho ukuthi enene mengabe ngathini uthola ukuthi enene angeve ngoba ulapha. Ngifuna ukusho njalo ukuthi noma ngabe izinto zakho uyazenza ngendlela kodwa uthola ukuthi awabelwanga ukuthi ube umuntu ozolapha abantu. Kodwa ngifuna ukuthi enene kuyenzeka uthole ukuthi enene ungumuntu owabela ukuthi uzokwazi ukusiza abantu ngokuthi bakhulume nawe. Khona umuntu owazi ukukhuluma nomuntu alapheke umuntu ukuthi ukhulume nawe. Into ithunywa zakho ziphile noma idlozi lakho liphile ukuthi wena okwazi ukukhuluma nomuntu uthi uma ukhulume naye umuntu alapheka aphile enkingeni asuke kuyona ngalesikhathi ngokuthi uphile ukhulume nawe ngaphandle kokuthi uzombeka izandla umthandazele ngaphandle kokuthi kube khona umuntu ozomnikeza wena kodwa ngokuthi ukhulume nawe kwakhona izinto nawe ezikhuluma kuyena bese lo muntu eyalapheka. Mengabe wena uphakeme ungumuntu ongangeneki kuzokwenzeka kanjani lokho? Lesi siphiwa sobe kuphe sona sizosebenza kanjani ngoba manje wena uzobe ungangeneki abantu uyangazi ukukhuluma nabo athi umuntu uzoqala ngalaphi ngoba manje akangeneki uphakeme uyakhetha ukuthi yena ufuna ukusiza abantu abanjani noma ngabe kuselashiwe waqeda izinto zakhe zilathi kodwa still akangeneki. Labantu kumele bazokhuluma ngawe nawe bakutshela inkinga zabo ukuze sikwazi ukuxazululeka bazosondela kanjani kuwena. Ilaphi into yakho suke khona isikushaya khona phansi. Angithi ngiyabona. So nje ngingasho ngathi mengabe umuntu kamoya ake sifundiseni ukuthi ke singaphakami. Ake uma umuntu kamoya thanda wonke umuntu. Yebo into nje vele mengabe umuntu noma ngathiwa ngamadoda awusebenzi ngomoya uthanda wonke umuntu. Funda ukuthoba, funda ukulalela wonke umuntu. Ehlela ngezansi kubonakala ukuthi umuntu wamoya ube umuntu okulula ukuthi umuntu akwazi ukukhuluma nawe ngenkinga asuke nayo ayi ukuthi wena ube umuntu kamoya ungangeneki. Nalabo abasenkingeni namhlanje uthola ukuthi umuntu useyilungisile athi mina kade ngangilungisa izinto zami kodwa azilungi. Kodwa bese uyabheka ukuthi ushawe impakamo ukuthi ehlisa ukuphakama idlozi lakho lizokunika lento likuncisha noma likuningi ngenxa ukuthi libone ukuthi manje lakunika loya muntu nokafela baphezulu uzobuyela abe yile yanto leya. Uthola ukuthi omunye vele akakazi azafike kuleli zinga leliya eliphezulu nokuthi unayo yonke into uthola ukuthi akazi azafike enhloko. Uthola ukuthi abamniki ngamabomu abantu abadala uyazi ukuthi unobizo uyazama bamnikeza yonke izinto kodwa abamniki ngendlela yokuthi naye agculiseke ngoba bambuka ukuthi mesike sakunika ukuthi wena uzophakama lento lesifuna ukuthi yenzeke kwena ayakangeni lento kwena ukuthi mengabe umuntu ufuna uhlalula phansi. Mengabe umuntu ibe umuntu okwazi ukukhulu ubheka ulwimi lakho. Mengabe umuntu kamoya kubalekile ukubheka ulwimi lakho ukuthi ukhuluma nomlomo wakho. Ubheke ukuthi uthini komunye umuntu. Yonke into oyikhulumayo ufuna ukwazi ukuyibeka ngendlela mengabe ungumuntu kamoya. Ungabe umuntu onodlame mengabe umuntu kamoya. Angazi noma ngiyazwakala bakithi kodwa engifuna ukugqugquzela kakhulu ukuthi mengabe umuntu kamoya uzungaphakami. Uze uzame ngazo zonke indlela ukuthi uzungaphakami ngoba kwesinye isikhathi ezinye zezinto lezo ezishalayo sabantu bamoya abantu abadala noma isithunya zakho noma idlozi lakho gcina seliphuca izinto kwesinye isikhathi kodwa uthola ukuthi belingeke lize likuphuca kube wena awuvezanga ngelinye iside kwabanye abantu. Uthothi uphucela ukuthi nje kufunakala usuke kule ngqondo kuyona bese idlozi gcina seliphuca izinto eziningi ngokuthi nje lifuna ukufundisa isifundo esisodwa kuphela. Igcina seliphuca yonke into leso sifundo sifunde kanzima. Abanye bagcina bengasifundanga leso sifundo. Ugcina izinto abade bephucwe zona bengasabuyiselwanga zona. Ngenxa yokuthi kunzima ukufunda ukuthi umuntu angaphakami. Kunzima ukufunda nje ukwazisa abanye abantu. Uma umuntu kumele umazise omunye umuntu. Kule ndima nje kuphoqa kakhulu. So nje ngizocela ukuthi namhlanje ke ngeke ngime lapho kodwa inhloso yami ukugqugquzela abantu ukuthi mangabe umuntu kamoya uzame ngazo zonke indlela ukuthi ungaphakami. Azomunye umuntu iba nenhlonipho mangabe umuntu kamoya. Iba nesizotha mangabe umuntu kamoya. Hlonipha abanye abantu, thobela abanye abantu, funda ukulalela. Akumele mangabe umuntu noma ukhuluma nomuntu ulalelela ukuphendula. Lalela qala ukuthi umuntu uthini bese nawe uyaphendula. Khona umuntu othi noma ukhuluma naye alalelele ukujaha ukuphendula angabe sayamuzwa nokuthi umuntu uthini ngoba yena wazi kakhulu. Kule ndima akekho umuntu owazi kakhulu.
uma uzokwazi ukuthi wena usiyazi mina ngazi konke kule ndima ubuye ulahleke endleleni. So nje namhlanje Nkosi yami ngizothanda ukuthi bese ngima lapho. Thokozani.